monsieur, assalamu alaikum. Amar Hamid, Armay Hamid. C'est un d'ailleurs. Ah, tu l'as nommé. Mesdames, messieurs, assalamu alaikum. Bon réveil matinal à tout le monde. Et bonne fête. Je suis venue avec mes enfants dire bonjour à notre grand-mère. Alindo, Halima tout à l'éboudoum. Eh Allah. C'est dans la sakka, Sakka, Hamid. On peut dire bonjour à notre nana chérie. Tu peux prendre l'image. Kong Kong. Assalamu alaikum. Nembiro. Bernard. Fabe. Onye jam. No haifi. Aw. Habbe mai wonen ka yasi la garde pay ko yanko be yettaw. Jam to non le. Jam to. Habdar yettabe. Yettu be Hamid. Hamid. Oyo wata mo lettude nene. Onye jam biro. On jule jam. Yettube. On jam. Allo. Jam. Yettube. Taxi potito don sera imene wadde emission ameo. Onye jam. Nene. Ache wonen kayasi nani? Kayasi. Wone naila nene ya. Onye jam. No haifi. Aw. Nene sene dobe wallahi lettudo. Konta non be wata woni de do. Do di ala do nok. Je. Dedo ya. Anda. Be wata. Abi on sakko. He ami timmo do ankadi. Adanan dun adin no. Imi immo. Hey, itu sakko. Main tuang it. Oma, okay. Wale ndo kawale mututu. Nembiro. Onjule jam. Langa dono yondo jullere. No nange. Wede tunyir ni yara rota ndo kadi be jawe. Doi. Hayale ndai ndi asino nerto. Waldi non kaleji. Ndar ndi asino nerto. On va marquer la pause. Biro. No. Ala mena ngandani on do chonci dundo kona kriwle ko liongo joni mi hendimo. Dundo ko sista suadu wontirdo kona kedi addi wondo fop ko me nyowango. Dundo no woni léger moƴƴano. Dundo nani? Dundo fop hondo koto woni wadano kadi koto do chonci go watto fi juldere. Dundo ko mi watto joni. Oy. Abbe nene. Okay. Andi wodun do ko mi nyowango sista swadu kankala benani woni dun do ko mi Mariama oneldi ko don do pop sista merci beaucoup hein. Tout ça là on va coudre pour notre nene nani. Wow. Non, la dame là, elle a travaillé feu. Quoi? On a un endroit si tu dis non, tu as d'autres. Dari d'autres. Oui. Il faut être tiare. Quand tu es un aspect, non, c'est la cas. Dari c'est bien. Kala si on de fustone. E oni be da nara lu bay no si potto. Ita.
Fatto do rani. Nada ni onyiri ni. Falcamente. On va marquer la pause. Tout simplement, pourquoi cette situation aussi compliquée au fait? Jango si Allah jaɓi men faala ɗettugol hare ko jango si Allah jaɓi men faala hara e didugol suudu nu nani si Allah jaɓi men faala didugol galle ɗe nani eddugalle mo neni an nani awa neni awa munye nani hara sista suwadu kankala be woko me aru be change on nan ale mis amour